Ano sing Himalayana sini Rahul Debbarmani real name bayap song jorisu norok ani boys no clear likhanai mania eba khe bujiya hingkai video ni right chato screen obo live chat khaimani video result tongo norok abono naidi video ni quality kisa bari dewe naidi bayap song hingke ang norno tabo bobo je start khaimani bini lifestyle no porwe khanarwano ang bono puila wasangka ni real name tamo hono inga bosawa Rahul Debbarma hinoi Gatar nickname singka nickname hingkai nickname bo Rahul Debbarma no hingke bayap song norok sawi mangkhana bini real name bo Rahul Debbarma no tarpore bini nickname bo Rahul no tarpore ang bono singka nini date of birth khai bosek hinai bo sawa date of birth hingkai 10 tarik 1 March 1999 mane khai 10 tarik January 1999 tarpore ang bono tese saka obro tabok nini present age kai bosek hinai singka bo sawa tabok 22 plus choli tongo hinai তারপরে আং বনতেছে সংকা হিনকে নিনি ভিলেজ কে বড় হনি সংকা আঙ্গা বসাওয়া বিনি ভিলেজ হিনকাই বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়া মানে খাই বিনি কামিনী বুমুং হিনকাই বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়া তারপরে আং বনতেছে সংকা নিনি ডিস্ট্রিক্ট লেব্রো হিনকে বসাওয়া বিনি ডিস্ট্রিক্ট হিনকাই ওয়েস্ট ত্রিপুরা হিনকে আং বনতেছে সংপি কানিনি কোয়ালিফিকেশন কাই বসক সাব্রো হিনকে বসাওয়া টাবো বিয়ে খাইতমো হিনই তারপরে আং বনো সাকা bo jago hinai bo sawa khumulung degree college wa bosek semester hinisingka 4 semester hinke bayap songnor sawi mangkhana bini qualification hinke bo tabok BA 4 semester ro khumulung ni degree college o porwi tongo tarpore ang bono taisa singka oburu honors da tong hinai bo sawa agi namani tabuk yakarikha agi obo namani tabuk yakarikha po o namani subject hinkai pol sign no namani fubo hinka ang bono saka akon kok kori bro tarpore ang bono taisa singka nini hobbies rogleta mosa bro hinai hinga bo sawa bini hobbies hinkai football bo football thingnani belaikhano interest nangjago tarpore ang bono taisa singka nini family member koijon tai sabo bro hinai hinke bo sawa bini family member hinkai 5 bini menai 2 jona tongo tai bo erpore bini mom dad tarpore ang bono taisa singka akon nini menai songkai jelada bro hinai hinke bini menai songkai jelamang khorok nui tai bo bini mom dad hinkai full milewe 5 jona tarpore ang bono taisa singka nini favorite food ta mosa bro hinai bo sawa muya sakhai hinai hinkai chini Rahul Debbarma bini favorite food hinke muya sakhai no bo belai khaina thokjago tarpore ang bono taisa singpika hinke bro nini favorite color khai tamo hinai bo sawa bini favorite color hinke red and blue no bo belai no nai thokjago tarpore ang bono taisa singka akon bro nini favorite actress le sabo tirpra and Bollywood ni singka bo sawa bini favorite actress tirprani hinkai Lipika Debbarma tai Bollywood ni hinkai Alia Bhatt tarpore ang taisa singka hinke nini favorite actor kai sabo tirpura tai Bollywood ni hinai bo sawa tirprani hinke Rocky Mora Singh tai Bollywood ni hinke Salman Khan hinke bayap song norok sawi mangkhana bini favorite actress hinkai tirprani hinkai Lipika Debbarma tai Bollywood ni hinkai Alia Bhatt tai favorite actor hinkai tirprani khai Rocky Mora Singh tai Bollywood ni hinkai Salman Khan tarpore ang bono taisa singka ni religion khai tamo sabro hinai bo sawa bini religion hinkai Hindu hinke ang taisa bono singka buro nang KSF team bo bufru ni simi samong khlai kisa muitu da tongkho mon tai yarok no ni singka bo sawa 2019 rock angkhana hanai hinke mane khai bo KSF team bo join di mane 2019 rock angkhana hanai sawo bayap song tarpore ang bono taisa singka hinke buro nang tabo khai tamo bisi KSF team ni video rogo nukjagya hanai hinke bo saka hai tong bole don 1 2 3 1 hinai hinke bayap song ang mo kisa mistake ni si borno singjaga ang bon video na jate bono nukjak si hebono mistake ngai abo singjaka do kokre abo to ngai ang bono saka pogoi si tongo hinai tarpore ang bono taisa singka akon buro nini girlfriend le tongo da hinai ngai bo sawa kuri hinai bini girlfriend hinke norok sawi mangkhana bayap song chini Rahul Debbarma ni girlfriend hinkai tabuk active bo kuri khu tarpore boano sawa tai singjangnai da tongkho hinai ngai ang bono saka laso important kok singna tongkho hinai ang tamo singka nai di bayap song nung sini tirpra sa do phaham karai no tuye tamo sana musung kisa sadi mane future ro sini do phano bote ungri na musung nini bukhani mote sari ni saka nga bota mo saka nai di hambai no belai no a correction no singna bagai ang sana musung ma khai haisia sini borok lekha pora sini baiya
nini talent phunugui mano nini musamung rok thungkurung rok tebo kwbangma sikijaknai tongo tebo kwbangma swrungmung baise chini dofa tweruk tweruk kusugo kanai abono ani kwcharmung hambai hinui sao. Hingke bayap song norok nugui mankha chini Rahul Debbarma bwsuk jorati borok kaham tei bo chini future tei chini dofa tipasa rok ni bagui bwsuk kaham uansuk hingke ang bono saka belai no nangmani kok bro hinui tarpore ang bono thai sungka bro tai duita correction tongkho je ang abono sungnani bogui thangka hinui hingke bo sadi hinui sao tarpore ang bono sungka nini height khai bwsuk hinui hingke bo sao 5.4 feet dok wngano hinui abo se ang khoroksa borok no agi lifestyle sari puro 5.3 hinui se sai rijago hinui mane khai bo bul ungjaka bini height 5.4 feet tongmani no bo 5.3 feet hinui sawi rijakha bini swkangni lifestyle sanai borok rok no hingke ang saka kokroi bro tabo khai taisa lok khana ta agini sai hinui haina bono juk khaika hingke bo sawa ihi obo haya soi naika ta ang bwsuk lok hinui 5.4 kawo hinui sao hingke tarpore ang saka akon bro nini weight khai bwsuk hinui hingke bini weight eba hilikmani hingkai 54 kg hingke bayap song ang kha khlaio norok chini KSF team ni Rahul Debbarma ni lifestyle eba biography video no sawi mankhana hinui bini village date of birth bini girlfriend tora tong kra krui bini nickname tamo hingke bayap song tini ni bagai asuk no malai phenai ketal video tai kubuni borok ni lifestyle video no tubui tai norok no belai belai khena hambai maya phoro norok video no paithak jora khe nai tongmani bagai tai ani channel no subscribe khlaima bagai video no like khlaima bagai comment khlaima bagai norok no belai khena pai phlaya hambai maya phoro pogya norok no bayap song ana asuk support khai tongmani bagai norok no pura bwkhabai hambai maya phoro norok no belai belai kheno hambai bayap song tai kaisa kok bayap song jodi norok Rahul Debbarma bai kwrwngui tongna musungo hingka bini YouTube channel kaisa tongo Rahul Debbarma official hinui norok thangui subscribe khlaimano ang description o link riwi rwano tai bini Instagram ni link bo ang description o riwi rwana norok thangui follow khlaimano SMS khlaimano.